Pada Kamis 18 Januari 2023, sebuah video ramai dibicarakan di media sosial Telegram. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan para pejuang Rusia semakin dekat dengan musuh, bekerja dengan AGS dan memoles hasilnya dengan RPG-7. Dalam narasi unggahan disebutkan, jika opornik musuh terdeteksi dan tidak ada Hyacin atau setidaknya mortir, tidak masalah bagi tentara Rusia, karena mereka selalu bisa mengatasinya, seperti yang tampak dalam rekaman. Там хохлыли со смеху умерли от страха, блядь. Они не поймут, почему по ним... Короче, закончили работу. Так выглядит вся округа. Они увидели четко все. Ранее когда посадка, было видно? Да. А перед посадкой Я понял, короче, надо, блядь, длиннее выходить, давайте начнем видно. Да. вот охуенно. Просто не видно. Посадку пойдет, посадки тихую. Просто не видно. Батареечки свои забирай. Rusia melaporkan secara total 372 pesawat Ukraina dan 200 helikopter, 2.891 kendaraan udara tak berawak, 401 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 870 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 116.950 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-329.